اگر فوتبال در انگلیا پیدا شده باشد در تاجیکستان جهانی شد و اینک این فستیوال با شکوه گواه گفته های بالاست. طی یک هفته آخر با استقبال از روز جهانی فوتبال در تمام اداره و تشکیلات در تمام شهر و نواحی مملکت روز جهانی فوتبال استقبال گرفته شد و اینک این فستیوال با شکوه انجام بخش روز جهانی فوتبال است که هزاران نفر را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به هم آورد. دیروز ایدی فوتبال خیلی کودکان خرسند جشن بگیرن فوتبال ما خرسند میکنیم که ایده هر سال میشوند. این کدام دسته است؟ دسته لکانتیفی دوشنبه مکتب ورزشی شهر دوشنبه. خوب این بچه‌ها در کدام مسابقه ها شرکت کردند؟ این بچه‌ها در مسابقه داخلی مکتبی شرکت کردند با در مسابقه شهر دوشنبه اشتراک میکنند. تیاری به شهر دوشنبه. چند ساله هستند این بچه‌ها؟ اینجا بچه‌ها ما 2017 18 2016 فوتبال بازی دوست داشته شما کی است؟ رونالدو. از تو کی است؟ مباپه. از تو کی است؟ احسان پنجشنبه. احسان پنجشنبه. از تو کی است؟ مسی. مسی، رونالدو، مباپه، احسان پنجشنبه. خوب بچه‌ها از پیش کدام مسابقه است؟ شهری. جای چندم میگیرین؟ وعده میدین؟ آفرین، سلامت باشید. Как тебя зовут? Самир. Самир, как тебе фестиваль? Очень классный фестиваль, День футбола, 25 мая. А ты где занимаешься? Я в Академии Спартака. Занимаешься, да? Я 4 года занимаюсь в Академии Спартака с моими друзьями. И вот спросите, он очень хорошо футбол играет. Давай у него и спросим. Чьи ном дори? Саиров Абдавуд. Абдудавуд. من رفیقتون میگوید که بسیار فوتبال دوست می‌داری. دوست می‌داری فوتبال؟ بله. چند وقت شد که فوتبال مشق می‌کنی؟ 2 سال. 2 سال. در کدام مسابقه ها شرکت کردی؟ در مسابقه‌های شهری. جای چندم گرفتید؟ سیوم. جای سیوم. کی جای یکم میگیرید؟ یکم هم گرفتگیم. گرفتگی هستین؟ روز جهانی فوتبال مبارک باشد. مبارک همون باشد روز جهانی فوتبال. از این لحظه استفاده برده تمامی از نورسان تا پیرانسال تاجیکستان را تبریک میگم. برای برگزاری این فستیوال چی آمادگی دیدید؟ خیلی که شما شاهد هستین قریب نسبی 100 نفر زیاده ما تربیتگران مؤسسه ما میباشند. مکتب شما در کدام مسابقه ها امسال شرکت کردند؟ معلم. با همگان معلوم است که اساساً تربیتگران مؤسسه ما اساساً وظیفه مرام مؤسسه ما همین است که تیار کردن ورزشکاران با مهارت به دسته‌های منتخب. از آن جمله حاضر انم دستاورد که دسته نورسان جمهوری تاجیکستان در همین دسته 12 نفر دستبران مؤسسه ما میباشند. یک دستاورد کلان برای مؤسسه میباشد. عموما خوب است که اکنون فوتبال روز جهانی خود را دارد. البته ما همه چی را داشتیم نه که فوتبال روز نداشت که اقدامی نه که رئیس ما میباشد و این روز به همه مخلصان و به همه تمامی و هموطنان ما مبارک باشد.
абубакр дар куҷо бозӣ мекунӣ? дар клуби Эршевсен. Эршевсен дар кадом мусобиқа ширкат кардӣ абубакр? дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, ҷоми шаҳрдорӣ. Офарин. Шумо чандум ҷо гирифтед? Моҳон сеюм ҷо ва дуюм ҷо. Сеюм ҷову дуюм ҷо. Ка якум ҷо мегиред? Якум ҷо насиб бошад агар мегӯем ки ҳамин сол чемпион шавем. Офарин, офарин. Боз дар кадом мусобиқаҳое буд ки ширкат карден? Дар мусобиқаҳо хориҷаш рафтен? дар мусобиқаҳои хориҷ олӣ нарафтаем, вале дар чемпионатҳои байни клуби Эршевсен якум ҷо шудагем. Офарин. Хуб, мана ту дар кадом мавқеи майдон бозӣ мекунӣ абубакр? ман ҳамлагар. Футболбози дӯстдошта ки аст тура? футболбози дӯстдоштаи ман Месси аст. Месси. Мана онҳое ки Криштиано Роналдо футболбози беҳтаринашон аст, агар гол зананд мисли ҳамон истиқбол мегиранд. Ту мисли истиқбол мегирӣ? бале. Хуб, имсол чанд гол задӣ? имсол 20 гол. Офарин. Саломат бошед. Ташаккур. раҳмат. рӯзи ҷаҳонии футбол муборак. шумодам. шамсин, хуб аст ки акнун футбол рӯзи ҷаҳонии худро дорад. мо аз ин хушҳолем ки чунин рӯзро аз тарафи президенти федератсияи футболи мо чунин пешниҳод шуд ва қабул шуд ва рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гарда шуд. Ва дар ин рӯз на ин ки дар Тоҷикистон, балки дар тамоми дунё ин рӯзи футболро қайд мегирем. аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаро ба ин рӯзи ҷаҳонии футбол табрик гуфта ба ҳама саломатӣ бардавонро хоҳонам. медонам ки дар баргузор шудани чунин як ҳамоиши бузург албатта саҳми лигаи шумо хеле калон аст. Сараввал муборак бошад албатта ва инак хуб аст ки усулан ҳамин гуна фестивалҳо маҳз барои кӯдакон баргузор карда мешавад. ташаккури зиёд пеш аз ҳама фестивале ки имрӯз бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мебошад ба ҳамаи ҳамватони азиз табрику муборакбод менамоем. албатта мо масъулини соҳа имрӯз ки фестивал баргузор мегардад зиёда аз 700 нафар кӯдакону наврасонро ҷамъ кардаем ва умед аз он дорем ки фестивале ки имрӯз мо баргузор менамоем дар як сатҳи олӣ баргузор мегардад. фикр мекунам ки ҳамакнун хуб аст ки футбол дар олам рӯзи худро дорад. албатта хуб аст ки маҳз бо ташаббуси президенти федератсияи футболи Тоҷикистон ки рӯзи 25 май яъне дар сартосари олам рӯзи ҷаҳонии футбол яъне аз ҷониби созмони милали муттаҳид яъне қабул гардид ба мо масъулини соҳа яъне вазифадор менамояд ки барои пешрафти футболи ватанӣ хусусан ба футболи кӯдакону наврасон як саҳми арзандае гузорем ва ин фестивалҳое ки имрӯз дар тамоми сартосари кишвари азизамон яъне баргузор гардид барои оммавӣ гардонидани футбол барои ҷалб намудани кӯдакону ва наврасони ба футбол яъне саҳми худро мегузорем. мо ифтихор мекунем ки ин иқдом аз тарафи президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ президенти федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ пешниҳод гардид ва аз тарафи созмони милали муттаҳид ин қадномаи махсус қабул карда шуд ки 25 май дар саросари олам ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол ҷашн гирифта мешавад. акнун ҷаҳонӣ шудани футбол ба вижа дар кишвари мо ба инфрасохтори футболи албатта ба рушди футбол таъсири вижа хоҳад гузошт. бале ман фикр дорам ки таъсири худро мегузаронад барои ин ки вақте ки мо футболро ҷаҳонӣ кардем ва ба тамоми талаботҳо мо низ якум бояд ҷавобгӯ бошем. ман фикр дорам ки дар оянда боз низ ҳамид чӣ инфрасохтор чӣ барои рушди футбол чизое ки лозим бошад ман фикр дорам ки ҳамаш пайдо мешавад ва мо боз ҳам яъне дар арсаи байналмилалӣ хубу нақстар бозӣ мекунем.
боиси хушнудист ки дар асоси пешниҳоди раиси федератсияи футболи тоҷикистон, раиси ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҳамасола санаи 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол дар ҷаҳон таҷлил карда мешавад ва бо истифода аз фурсати муносиб тамоми тоҷику тоҷикистонiyonро бо ин санаи таърихӣ муборакбод менамоям ва боиси хушнудист ки имрӯз дар ин чорабинии бонуфуз дастпарварони муассисаи мо фаъолона ширкат варза истоданд ва мо боварии комил дорем бо таҷлил шудани ин сана дар оянда наврасони мо ба футбол боз ҳам зиёдтар таваҷҷӯҳ менамоянд ва дар арсаи байналмилалӣ обрӯи футболи тоҷикро боз ҳам баландтар мебардоранд. махсус аз номи роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон тамоми мардуми шарафманди диёри азизамонро, тоҷикистони маҳбубро ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол саймона табрик менамоям. Воқеан ҳам бо ташаббус ва ибтикороти бевоситаи президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ футбол ҷаҳонӣ шуд. иди футбол на ин ки дар тоҷикистон, дар тамоми кишварҳои дунё ин сана бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил мегардад. аз 19 то 25 май соли ҷорӣ дар тамоми манотиқи кишвар бахшида ба ин санаи муҳим чорабиниҳои варзишӣ, фестивалҳои варзишӣ аз ҷониби шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо, клубҳои футболи лигаҳои оливу якум, умуман аз ҷониби тамоми муассисаҳоу ташкилотҳоу вазоратҳоу идораҳои марбут бахшида ба ин санаи муҳим ва ҳафтаи футбол чорабиниҳои варзиши оммавӣ ва фестивалҳо, мусобиқаҳо ва дигар мусобиқаҳо ташкил ва баргузор гардид ки ман фикр мекунам ки аз шукӯҳ ва шаҳомат ва истиқболи ин рӯзи ҷаҳонии футбол шаҳодат медиҳад. чунонче гуфтем, фестивали имрӯза анҷомбахши ҳама фестивалу чорабинӣ ва намоишҳои футболӣ буд ки дар саросари мамлакат таи як ҳафтаи охир баргузор шуданд ва дар қисмати расмии чорабинӣ шурӯъ аз раҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон то федератсияи футболи тоҷикистон суханронӣ намуда нақши ибтикори президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ки аз ҷониби маҷмӯаи генералии созмони милали муттаҳид пазируфта шуд, дар пешрафти футболи олам вежа арзёбӣ намуданд. аз номи роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин масъулин барои дастгирӣ, мусоидат ва дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани фестивали варзишӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол изҳори сипос ва миннатдорӣ баён менамоем. таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол муборак бошад. саломату муваффақ бошед. аз ҷониби мактабҳои варзишӣ дастаҳои кӯдакону наврасони шаҳри душанбе як машқи намоишӣ гузаронида шуд ки дар он садҳо нафар аз кӯдакон ширкат варзиданд. آفرین فوتبال بازان فتح و ظفر
سفر بیاره برای تاجیکستان. با ضربه‌ای آتشی بر دروازه‌ای حریف زنه گل بهترین گل بیزمت هر زمان با دسته‌ای حریفان شود مشهوری جهان. فوتبال تاجیکستان آفرین فوتبال بازان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان. آفرین فوتبال بازان فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان. فتح و ظفر بیاره برای تاجیکستان. در فرجام رهبریت وزارت کارخانه‌های کشور نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی مقیم تاجیکستان که به حیث مهمان فخری شرکت داشتند و اشتراکداران فستیوال توپ‌های فوتبالی تقدیم نمودند. سابقه‌داران فوتبال تاجیک هم هستند. بازیگران منتخب و دسته‌های مختلفی ما اینجا هستند و از آنها نیز دعوت می‌کنیم که و اشتراکداران فستیوال توپ‌ها را تقدیم نمایند. مبارک باشد. مردم تاجیک شده است از همه خوشحال. ملت تاجیک شده است خوشبخت و اقبال. پیراهن تیمی ملی رو هر که وطن کرد، هر کار او کرد نه بر خود از بهر وطن کرد. با ننگ وطن برای تو فتح ظفر کن، یک بار دیگر لیوای خش را جلوگر کن. تاجیکستان عزیز ما دنیای فوتبال شده است. امروز از دهه‌های دوردستترین کشور سر کرده تا به پایتخت زیبای همان شهر دوشنبه در تمام میدان و میدانچه‌ها فوتبال بازی میکنند و افتخارمندی دیگری کل جوانان تاجیکستان است. آن است که ایدئالی جوانان تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه، رئیس اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومالی در منبر بلندترین دنیای سیاست برآمده پیغام از ورزش آورد، پیغام از فوتبال آورد، از ملت تاجیک آورد، از شادی و نشاط آورد. من فکر میکنم که اگرچه فوتبال بیش از 200 سال باشد رایج باشد، اگر دنیای فوتبال دولت‌های ابرقدرت فوتبالی داشته باشد هم، ما از تشبث یک فرزند تاجیک، یک تشبث یک جوانمرد دوران صاحب استقلالی سبب شد که این بازی میلیون ها امروز روز دارد، امروز جشن دارد و هر جایی که جشن می رود سخن از تشبث تاجیکستان عزیز می رود و از محترم رستم امومالی. تاجیکستان عزیز با سرور معظمش به پیش.